Hello. You are most welcome to Esther Generation Ministries. Join us on a transformative journey of faith, hope, and love as we share the message of Christ across the globe. Our international ministry is dedicated to empowering individuals and communities through inspiring teachings, uplifting worship, and impactful outreach programs. Bamari manzo anyokwasi anya radio Voice of Life ne Erika CE Marune Luza Juliet E Menga Karungwele Esther Generation jo elegi diriga ma anyitidru Merika ituna alalosede marubangananzo anyisi ongovua bakoso bioga tatiruo pialele anikojo amaneri erizo dituna asito imba aludri imba die kodrara zo imba dia nyide hadoyane dakole nyidore sonrekana tandanya tubale Kenya azeri kore nyule imbalo kendre koresa koleta de miderade dinyide anraya nyide zwane ranye kerubangane anto so nyide ane korosa ole nyide diane kura dosiane kolenyisa nyundu pambona ongo diranye mberi nede adevokwera rude diranye adoiteane koleranyo batina andanda bakelegike opila manyanzo posi tanyidele amane resiri manyanzo nyamedika imbalo ikoriga si ongovo manyanzo tatido nyidele amane resi ta mabile idelera resisa ma anyanzo nyamane okpoke kasi ngo nyamani mori kekasi ta amamale idele perisa manyeni anzo kesine amanyanzo ausini opila ijo ofuloso nyidria tatidusi kole amakenyine anzo au amanyanzo amabilea idele peribati si ki amanya i nyeke amani mori ausini amamala idele imbalo sikpede imberi ni amabia idelewa ongo amidole idelerade nyida amani mori zigesa amiko wa opi manyanzo posi ba Amerika ituna alo se de manyanzo isi manyanzo ayasa ya dule amerito de si ofoloso nyire rito de si manyanzo vo atangi tele amailofo sa ofoloso de asirisi mavanyanzo banyi nyidale ngenya tele kusa imba de de nya idaka rasi manyanzo vo nyamani ike karasi onye manyanzo nyama batira tane mbaka roe lifu de yarisi me draz tidinesa onwiki fonyiga pi zitikova esa ngwisi fonyiga manyanzo pila tatidu nyidele amanirisi tavudria nyidele fena aniyo zo abama ininya trinika abama ininyidri opila nyamani opoke nyamani tatiru amalere nyidara manya entry nyidri koke amani opo entry nyidri kesi amadriga entry nyidri koke amani tire entry nyidri ketiama karitiruga lodro entry nyidri konyama tatiru amedelerisi kinivu ama oflo sojo tiri amadri kenka entry nyidri kiniama tirisi koke amani ra ongo koke amani ra nkadinya siniare opila manya i tatiru amitele amabele nyandra rare opiki voloroko manya inye mpamatane udu asedira imbaludri garu dia sanye mpamatane au sinizo akwi imberi ni aniso amakwetu ruwe manzo nyokosi nyamani murike kasi manzo nyokosi nya amabatiri atani mbakasi manzo nyokosi nyaketeke kama dria garura amebu iteto au sini warisi manya ntoba avuri batisi opila manya i bavu Amerika sadisi kusa ya bati avuka kimeri sadisi batisa opila manya i nyadrini alikore nyeba kedae ongovu anyeze yendringidi loso endringidu olere hausa kedae nyekenyemba yasine bazitisa ya balelendo ribati gwekira opila manya inyemba badibati yasine nyelimindra ya migare
pi manya yopi nyimbama tane otu dibati ya dia nyimbama tane danzare manya nyeke amane asi nyamileti nundruzo wari nyeke amane asi ya matrikole abiri amatrikole kolo abiri nyamileti nundruzo amala hivi amarisa kole kolo hivi amamvule kole kolo litri enkade nyitri opi manya inye konyama amasine konvo alo desako amasine kadri alo desako ta chirunya lele amide ongovo amabalenya draga kole amide kinyanisirare manya yopila nyeke amane tiri nyeke amane opo nyeke amane vatama lele kole amebu tadi bati dezor ongo banya lele amidebwa ititori batisa opi manya nyetia amadri nyiba ametidri aetro nyiba amesuru aetro ongopi mele ginyi konyama ari Yesu Kristo ride kaujama pelereta chidro amedele esidi yandraga kore openyi konyama nye amanira nye amanenzi amadri opela ni diama ari Yesu Kristo dise ausini amawa amampanyandraga ndawa amalonyo flosorojo amevu kole amevu nyitri baki zuru alo bakonzeta masiere alo ongo naivo jo amenti nikolo ikasa nyama pelere to amenti nikolo ntikinyasa opela nyama jama epelere tamanlo teri krute Yesu Kristo adrato triaruna nyeke opela sa tidose amerata nya ngwapi tele amane ana azijo amane ana itandi esujo amane ana alidini ana kejoru amane ari anidri radi itandi anidri tibitweri untule baziti o witutu o wikitutu miletieru baziti oseki tibinati baziti udiki onba onzeta chidu ruaru nzere sa ya ekoro ombaongo voasino okpo amaloni oterejo anonya itandi na era itandi na kamani asiebwe bale andrarurise odu ivo itandi dira opilanye pa amaso bioga tanya dele tanya nyole amanrega ongovo amamini koduru kuruteruko amamine kotoro nyarega kusalejiga sepeko amamba amawo amare kurutede pade hausini Kristo Yesu Kristo kurutede kongo kamani leti antaritede kamani leti antare awi kamani tachidu amalere deni amala muzojo jo odu oba ojo Yesu ojo sa muzea ini ire oru rese jo ade ngwapi rubangadri adi duade iyane soru sana edra ana pa anidre tazo anirere opela nyiba amabine amasoga amerita nyajole amanere amasini kizero nyilaga ire ama inyangwapi ni Yesu Kristo ni asine kamekonye kamanleti tede okapkoba ametanyandraga sawa opimanya inye konya ama nyede amane kiza nyidevu amari Uganda nisa kiza nyidamba amari nisa kiza tachidru amedelera esidinya minika esidinya nyadelega kore nyikonya amopela nyebe amanera nyamari Yesu Kristo desi tamidele wani yopela tachidru olovia masele desa nyeke amanenye tachidru amedele desa nyeke amanenye opela tachidab amedele wavududi amangasi wani amedele vududi amangasi wani yo nyikonya amopela nyikonya makiza inyidri nyecho minyidri kizadri amadrika nyadri nyaliko amekonyeto nyabine obiruti kwa merizo opela nyadrine opela ketami konyere nyeriowo amadride nyeriowo endredri ankwele diari endrestiko wa abasirisi endresti nyindre inisa ya batiri atebe era kakidriti basirisi rasarisi sa school fees dride kakidriti ma basiri kongwe school wenkone ne kaira opela nyeramane endredi bati nyeramane awizi dibati opela nyawi
nyawia ini leti aya basiri ni tizo funyiga wan nyawia ini giga ini uja ya taika kasini kaki taitedu kai basiri di tani mpadru kai fizu kedra sini kai basiri lo nyasa jopela manya I ukuba wizi kuso uku agwe pelera kaki dritidi batise openyera yo woni opela ke kwenya mikako ayowa ya mindra nekata ntinyandra nega ni totutua ya driga ni totututa idelere ya driga ni totutua ya basiriti ya driga ni totututa chidwa ya drini aya bara lakare gopela manya ni konyo kodi bati opela ni mba ya sine ni yo kaunikyo tere ni nyago awizidri ongo awizi ya taisa ni mba ni ongo awizi yo yaisa ni bianini ni ongo bateri atako de ataisa ni bateri ata ugalen by de satani ni ongo bateri ya tauluka yo for de satani ni opela manya inye konye bateri dibati ni konye oko dibati ni konya ita chidru itelerega ausine basine kodu kabiti oporese kake kufonyi garwe manzonyo osiopela tanyitele amanerisi ongovu amaelegine nyerikarasi manzonyo osi nyinkuya mane amaelegide atini madia lwalo meridere nyinkuya na elegi atini bo woka ribatizo opela nyinkuya ine atini totutu ayadriga ongovu anyini ayamindra ayamigarisa nyinipe manyanzo osi ru Yesu Kristo disi amen manyanzo osi anyilegi kasi ilegini tatuiri amarikare amalregana esta generation gana zo amelegi ko ametere tazi mbiri aidero amarugani ilegide talosore ilegide tapelerere kole madia lwalo koni ilegi kote madia lalo koni rubangaru nungweka anini anangasi ote madia lalo koni rubanga meleti nduka ani anangasi ote ausini toleyozi ozanya minine kusanye ndrea tazi ile tekanasa nyiba opiru banganandra pa ongokongo kwa ngini leti awira manzonyo posi ni America zigesa si dradini ale bako kiriso ofu loso riga Adelendro idozo buku Yohana dria toti ntanzare aroniga Adelaidozo toti gagare alo niga adidua adikoa ane vasi adikuwa kena mane ane vasi mudriniga bakola kedre ngodi ojo izi kole asa ederega re data malele bakiniendro diare zong madizi bazitiyendre avudria iria une baisikika bune tonseka baru bune bata edeka makaya iri taunzi ya mikata taunzi basti delere kakindreao onrekia ikuka kipasti ndrao na alendronze sota pare bati atriga di Yesu ede ojo ene enkonia kusaidia ene enkonia ongo madinyi sikilele di Yesu kama rina andre mingoni risane kola alendro bakonda so au sene naivo oya sore madizi amiga usoya madizi ontere usoya madizi jo madizi enzini onte marirani oya ide ruko bakola kidri idozo Johanna totinzanzare aniaro gagare idozo aloniga omabachidru ongwe barude Yesu le omupe oliveti nidri obuzi inini pui oyazo rubangadri bangbu etaru lagaru de ori ido bainika banguru etaru lagaru de ori do aditeka bainika laponia tara mozedri inikare farize batro ezikizi kole asa ederega re opaki omba aandra ojoki Yezune laponyi izide oko ondo asa ederega ramadero korasi adiadra izide oko asa ederega izide asa de dedu tezor ke dagozitro eso pene bako furso andraga mozojo
tara amadrise okokole nini owa onise ngbe po okojokole nini owa onise ngbe po ki nyele ni jo enkoni ki nyele ni jo enkoni vasi azi ojo ki tade Yesu atini idorijo ausi ekisikidro ane ki Yesu owo ngbesa vuru osita tripidese umbare na ani uzire lazisi ri umbare na ani uzire lazisi ri Yesu ito ani oru ojo ene anyi ya madi enti akore kido izide waka ati anyi ya madi enti akore kido izide waka ati owozi nigasa osita vurude bade ota ikerita de itoki ronzeka alo bambare idokene ebeki Yesu ti te izi de tro eri ebeki izi de batite Yesu to eri basi mudrojo Yesu idororu ojo izi de ne inkoa madizi alosa pero nyalejo ni alile koya ongo izide ojo vasi mdima lojo izide ojo amba madizi alosa iyo Yesu ojo to dinere masa malinya lejo ni ko nyimu ki itenze zi diko etuopene Andrew ala idoto vasi alonega di vasi mudilimbi alonega dra Yesu oya bakporu mount traga bakpongwe barude Yesu ongo yo twingwa be oliveti nedri ongo va boni otere Yesu naniri orikoki odu ko engo kodu ko be be anale adoitere elegire dro bozi enkwidi odu oya engwa oya to rupangadria dra fariseo ba la ponyi tara inikadibatito oke kokizizi izi no meko bate derega ekoani bate derega ongo tara muze drojo balale okokolele batikole ide o wa yonisi o dia era o dukizi do ziki Yesu Kristo nandra adose amala oleki aiki deado aiki dole ru Yesu Kristo atini draw ki oziki muze tara ojo izi ba kole de batikole ideado kole owa yonisi ko drakira dere drangile nyidi dreru ado yoya ki oleki Yesu Kristo kinguya ausini aikado ide aikovu aiki sikia kiendrea entry fariseo badri ongo batara inikade badri batisai ba entry de so amailo fodia entry de so ilofosia entry de so ecclesiasia entry de amari vuntutu de batie Uganda dia sa amari madia entry de entry de kaniri enzindru bani rugao madizi deto tagaro nzisangba de vuisikieru osadi tanzerueru ngirama dinaniria ibatanze kale de bati entry fariseo le ko banyiri nyinyi tere kendre dari tenyi teri tenyi tuiri tenyi basti buru yenti etopene ongo nyile madi alo nya jore aga madi de dente dirade ka inyesa ga irunyitro ko jota ka indi tanya jolele diao basi ngindre tanya ne sikai kaiba yo yabaziti batiru ngebe mandra batiru ketadoro ojabazidru to anojabazine adia kolea anozizore sakolu adia ojabazi kakento unte baruga baziti iria ebune betika ebune enteka ebune ba ilofo seresa olono soni voloka indre ba de vuini eze data mara de are izi de kore
bata kusa asa de derega de ago izi de asa tezo na ago de nko ebe ki ago na rado si indra baziti kaki badi unchi tai dedi unchi na kaki ebe ara adivo amadi ziri adi eko ao kusa di sikia kusa di tanzeru aru unchi ao kesu amadi onto tana ivolo de na adi ebe alaka dedi kare dani se ilo fosi ongo yesu odu owo vuru sita vuru de na ivu itu dioru ojo zonyi madienti akore ni teado zoini otenyenzi ako nye beoni atire nye penye zonyi tire vudidi ngiri nyenzi ni yo enzi bazitiri maditi kojwa nyunzi evu ingwese etu opini madizi enzi ni nyunzi evu ingwese amala ngiri nyenzi ako kizo nyenzi tro Yesu Kristo ojwa ini madienti akore koduoni kuya tire ko beizi de dru na ivu odu so divuru edo kana tanesi vuru na dado iterone ofro so rojo edojo madi ambarese ongwe tajondi karose edoki adodeka obaki oni kweni vuru onze ke ayalo alo ovukengo ovukepe da Yesu oya mingare oya dringaro rudi esuba de korunayo asekite izitra eri ongo uzizi de ojo di banyisiki karibati aidi kwaya izidi ojo masani ovukengo aneko ongo Yesu ojo izidi ni dral masali nyalejo ne ko masali nyalejo ne ko kirari denzi tiko draba madi alo meriti ungwas tungweba omaenzi pa adi ati lele bati enzi pa ledi begwe kadiri bati Yesu yo izinani zoba ledi bati aiso likinya lejone koro masali nya lejone ko kirari idenzi ni diko etu opene Yesu ebe anenera ale majo madizi merdedi angwere ni zonyiti baka tonze nya ruga baka nyisiki baka taide nya ruga nyanya inivu otere nositele di tsekusa nositsekusa nya ya Yesu apanega nya krutse ni pa nyowo kondre nya mindrane nya ideru kiza panya lejo joka nya ruga nya ngwele di bati nya be ekojokia iledi tangiri nya ndo tere adekanye ni kiza edewari nya inyenzini etu opene nya inyenzini bazi tiolekea enzi na ikaku izi di enzi kanyi tere drinza amala Yesu izi di asa ekwe sinosi izi di enzi ki Yesu nandra ilili etu opene amala ma mesuane ndidere aga ekwe sinosi se enzi ilili nyitere so drinza izi na esulere nyitere so drinza kusanyi madito onse di baru nyanyenzo onse dire bati nyitere drinza nya kele panere nyitere na kele nya dupini kusanya voti nire kusanya entreni kusanya tane kusanya droani kusanya tarinire kusanya entreni nyitere drinza nya kele panya tonse ba ya rugale bati nire nya ini drinza ntare nyike yao kesu wavu atanya nselere nyi madita nsedi mesumari vudidia odudisi pa madita onsedi bazini ruga palandare bati Yesu ayenzi ondevo aba yanzele na bati drira Yesu opene ayenzi ondera kaya ikaita joba sti ruga palanda malole ke ayenzi ni bakoniko maguri somani kakitanze bazi ruga palanda amalole ke ayenzi ni bakoniko ole ke ayenzi ni Yesuko da Yesu ozibade nyi madi jodi anyenzi akore nye beoni atire nyi obeki kuradosi ekwe si madi alo izi na ekodi ezidia Yesu nandra isikidiare aisa iteki enzira vududia madi alo enzi to vududia madi enzi akona iyo ofulo soro jo ba buku ba rumedria oma rume ba ojo oma ba podru edeki enzira ongo edeki eku Yesu murubanga driese edeki pe madi alo vudridi a maxi dreru pelere dri kusenzi enzi dridi madi alo esudi a max enzi sira madi ma enzi akona vudridi ayo nyita jodi nyibazi enzi adzidi evu inquires lady nyirare so jonyi madizi te de dripidi aloresi driztia sekana ongo sudi batika ponyite de ao oma jo ile lejo lika madizi adriga
kusa ile ngindre tandanda madizi ya ruga kusa madizi ile tanzeka madizi iru kole nyi deado nyi duri so kwe nya mikele di nyi duri so pita nya mina bole di nyi duri so pita ile tandre andandan wane amala patanzeka zonya madizi ya miga kwe angwa garo yao eku ya singiri kwe na gwenya minie alade kusa tanya minia oditi na onte madinyi sikile na batidira kusanya madinyi alejona alijona batidira nyidri opo yo talizo madizi ya tiga madita lidi padri ware lejo lidi padri ware anete ade rubanga amala Yesu isoyo masa zoliki lejo nya diga koro masa ya ruko kirari identi ledi tiko ta Yesu alelere to nyeri ofulo sodera nya trierunya ikizara ongwe tanaiga tiko ongwe enzi naiga tiko nyebengbera enzi ebekade ekuyasi zoiri nyiya ragadini ongo nyetsonyira nyengwe okugesi kusa zoiri nyiya maraga nyetsonyi nyitsoti zigesa nalesi zoiri nyiya akiresi dranyengwe dranyetsoti nyiya itua teregesi zoiri nyiya uruesi nyengwe nyiya dranyia lielesi enzi ebekade ekuyasi zoiri endrume enzi miteledira ongwila kaitiko amala Yesu oyoezi deni masali le junya digeko kirari ongwe enzile di terega itiko ta rubangalele amadire enziane bele amanirare bakongwila kaitiko kizonye ngwila kaitidi ekuyasidanyi nyi lejoko lienya digera balejo lienya digera tasti amei volo diribati enti amati enti alo de ni juendo lembe tadi diko obonye ngulaka enlembe tadi diko engwe nyolu ngira nguru ezelera reane kina evu kwa karo zakaroli o adu karoli ziso troa etopene bakolonane ko amala rubangole amandro rubangole amalide ne kolwanta anetro ongo bakundu anameleti nao manzonyo pose nyamareka sei bakare suziga saidi ituna ya devolerisi opeko totutu anyadriga ale anyendro bye.